Thutha wa gweterera na hiki kinene ndumiriri ya President Uhuru Kenyatta kuri bururi umuthi konainie na mikana itiganite iria ikoretwo kuo kwa ihinda ta njira ya guthaitira utheremia wa COVID-19. Mwihoko na kirigiriro kia Kenya gikia mawatho maya kweherio na gucokereria miturire yao ya umuthenya ni ithararirio ni ndumiriri ino. Thutha wa President kwanirira kuongerera ihinda makiria ria mawatho maya guthie na mbere kurutithio wira bururi-ini. Nimeona meme mingi ambazo mumetumatuma huko, sijui ati Freedom Day, Independence Day. Hii sio mambo ya independence, hii ni mambo ya maisha jameni. Hatufanyi hii kuumiza mtu yeyote. Jamani, tuwafanya hii kuhakikisha kwamba tumelinda maisha ya wananchi wetu. Jameni, afadhali uwe hai ndio uweze kukula hiyo happy ambayo unatafuta. Maundu matatu maria no muhaka makorwo makinyaniirio mbere ya kuhingura bururi kana kweheria kafyu arimo manyitire itemi inene hari gukinyaniria itua riri. Maria ni no nginya namba ya arwaru na ikuo cia COVID-19 bururi-ini nyihio na gikiro kinene. Mathibitari bururi-ini no nginya makorwo na uhoti wa kurigita arwaru othe hatari kuremererwo kana kuihura. No uhoti wa bururi hari gutabania ithimi na gwethana na aria othe makuruhanite na arwaru aya ukorwo gacirithitio guothe bururi-ini. Wataalamu wetu wametuambia kufungua ni makosa. Wataalamu wetu wametuambia kufungua ni kuhatarisha maisha ya Wakenya. Wametuambia ya kwamba kufungua tukifikiria tuwasaidia uchumi, mwishowe ni uchumi tutakuwa tunaharibu. Mucemanio gatagati ga President Kenyatta na magavana undu umwe na anyitite mihoge-ini itiganite ni uhariirio kuhanika kiumia giukite niguo kumurika mehaririria matiganite undu umwe na njira cia kumagacirithia makiria kuona kaunti ta ya Siaya iri na uhoti wa kurigita arwaru 10 tu a corona na kwa ihinda riri na arwaru 9. Riri kaunti ya Busia iri na itanda 34 na iria ciothe irikitie kuihura kwa ihinda riri. Ukitaka kaunti tufungue lazima uwe na a minimum capacity ya vitanda 300 zile ambazo zaweza kutumika ugonjwa ukipanda katika kaunti yako. Kwa sababu tukikataa kuweka hiyo mikakati, umesikia yale nimesema hapo, idadi ya wananchi ambao twaweza kuhatarisha maisha yao tusipoweka hii mikakati ambapo tunasema. Kuringana na President Kenyatta, mucemanio wa umuthi uguciriirie mawoni ngurani gukwa mweme kwendaga bururi uhingurwo na angi mekureganaga na riciria riri. No thutha wa guthikiriria ataaramu a gĩsayansi na kumurika haria bururi urugameire kumana na gwikirwo kwa mawatho maya kinyaniria itua riri, undu umwe na gukorwo namba nene ya Kenya mari hatikaini ya kurwara na gukua kumana na murimu uyu korwo mawatho maya no meherio. Na ndipo unaona tumefungua kule ambapo ugonjwa umeanza kuteremuka, na tumebakisha cessation kwa pahali ambapo ugonjwa bado unaendelea kwenda juu, kwa sababu hatutaki kueneza huu ugonjwa kwa kaunti zile zingine. Ngirifuatara Kameme TV, Jitagomora, Wagunya.